swinene timhaka ta leswaku mfumo wu fanele wu yi byela ku i vamani lava a va ri koho loko swi ta ka timhaka ta mimbuyelo na ku xaviwa ka timhaka ta ti-vaccine leti ti nga hetelela ti xaviwa hi nkarhi luwa wa ku lwisana na mavabyi ya COVID-19 se na ku ta twanela ka wena ku u ri yini eka timhaka to leti ngopfu loko hi languta ka timhaka ta leswaku ku va ku hetelela ku xaviwa kumbe ku tikuma ku ri na timhaka leti ta ku xaviwa ka ti-vaccine letiya mirhi leyo ya nsawutiso swi fetelele swi fambisa ku yini mhaka yin'wana leyi kumbexani nga tsakela ku twa wena u angula eka yona hi ndlela yoleyo mirhi yini timhaka letiya ta vukungundwani bya ku va maphorisa va tirhisa movha ya manyunyu ya Afrika-Dzonga ya xiphorisa va hetelela va teka va yi ngungumerisa swibamu ni tshemba ku na we na matitwelo hi mhaka yaleyo a hi ku tumikisa ra mina 0860002543 u nga tirhisa na machavela tprsabc.co.za tlandla kambirhi ku na timhaka letiya ta lava va vitaniwa hi the causes for ku tengiwa ka nandzu wa vo ku sungula namuntlha leswi va ngeri swi le ka matimu loko swi ta ka timhaka leti ti nga koho ngopfu loko ku vulavuriwa hi timhaka ta ku lwisana na lava va nga hetelela va twisa ku vava hi nkarhi luwa wa xihlawuhlawu hi ndlela yaleyo kasi tiko ra Zimbabwe na roho va sungula ka timhaka ta nhlawulo hi ravunharhu se aka ha navetisiwa ka gangiseriwa vote hikokwalaho ka ku va nhlawulo ka wu sungula hi ndlela yeleyo kambe yin'wana mhaka hi yeleyo ya timhaka ta ku sungula ka nhlengeletano ya BRICS laha ku nga languteriwa ka ku endla ka president wa le Brazil lava ni ngete va fikile Xi Jinping ku nga president wa le China na vo va ta va ri kona laha Afrika-Dzonga va ta fika hikwalaho ka awara ya 11 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta vuya hi teka riqingho rero ka 0860 002543 kumbe mi tirhisa mathabela dp@sabc.co.za at Africa Munghana i Twitter handle mi nga swi endla swoleswo mi yingiseriwa mehe kambe ta teka riqingho rero ani endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela hi sweswo mi yingiseriwa mehe swi tikomba laha a ni ku ni la ku hindi nga tirhisana mathabela dp@sabc.co.za ku ve na xiboho lexi nga tekiwa hi khotela henhla ya le Gauteng va ku ri a swi ta va swi ri kahle ku mfumo wu yi byela ku i va mani lava nga hetelela va khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ku xaviwa ka mirhi leyi ya nsawutiso va nga kuma tikontiraka sweswo se hi mhaka leyi lava ku yi landzelerisa hi lava ku twanela ka wena ku u n'wi angula u ku yini kasi ke hi ringeta langutela ku bula na Prof Themba Sono hi hafu ku bile awara ya 12 ta va kha hi bula na vona hi timhaka leti ta ku sunguriwa ka nhlengeletano ya BRICS hi bula na vona hi timhaka ta nhlawulo wa le Zimbabwe hi ndlela yoleya ku angarhela na timhaka ta ku loko wo languta Afrika-Dzonga loko yi pimanisana loko ka ha sunguriwa hi timhaka ta milawu ya mafambiselo leyi khumbaka timhaka ta matiko mambe a ku sunguleni a hi vulavula swi languteka ongeti i mhaka yin'wana ka yi nga olovi kumbe mhaka yin'wana yo ka yi nga ri kahle sweswo ku taniya kambe hayi hi ku famba ka nkarhi swi ye swi ya kombeka ku Afrika-Dzonga yi tikomba ongeti yi teke goza lerinene loko swi ta ka timhaka to toleto se hi yeleyo mhaka miyingisero ya mina ku ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi tikhomile hi ndlela yaleyo hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ku ya emahlweni nakona ku Afrika wa vulavula tanihi sweswo ni nga vula hi ta va kha hi ya mahlweni hi twa ku wena xana timhaka leti nga va ku tikhomile ku nga va ku ri tihi hi ndlela yin'wana ni rhumele xifaniso xa vaaki van'wani va le Thembisa a Timu lava nga hetelela va teka xiboho xa ku va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona endzhaku ka loko swin'wana swa swigevenga swi tsutsumele koho swi kha swi huma ku phangeni se swi hetelela swi endla leswaku vambirhi va tsutsuma ivi vambirhi khombo ra kona va lovela endzeni ka movha hi ndlela yaleyo a hi ku tumikiseriwa mina 0860 002543 u nga tirhisa na mathabela dp@sabc.co.za ni ta ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni kambe endzhaku ka loko ni hundzela Afrika wa vulavula a ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no tombila mhivava ku na mabyala man'wani ma nga ku ni wena ni lata mavitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku yi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'we mi maniwaku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki
mina hi vutihlamuleri khalanga i byala munhu bya ku loko heta ku byinwa heta ku nwa khapi if ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we i byala munhu if miwa loko ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana i byala munhu mara byi hi onhela ku rixaka ene rixaka hi langutele hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khalabyeni loko va fana lava ntsanana lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikomboniteki na leswin'wana hi kombela mi swi tshika swi le ku hi onhele ka rixaka sweswo mingisero mngena lona FM nongona ku Afrika wa vulavula ka mngena lona FM ka kwa kusuka a Ben Store ku tumingisero mentirile ka 0860002543 timhaka ti tele leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona le ka stage 1 eka load shedding kasi ke i swin'wana swa leswi kumbexani van'wana va nga vulaka ku swiyimo swo antswa hambi sweswi va Eskom va rilaka ku ongeti tinhlayihlayi ti vula leswaku ku na switichi swo tala leswi nga khumbeka loko swi ta ka timhaka totoleto ta mphakelo wa gezi se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa ku swi famba njhani hi ndlela leyo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM wo sungula mingiserelo nhleka swi tikomba va nga ha ri kona laha a hi tuku va angula va ku yini mingisero wa mehe ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ti nga le ku humeleleni eka tiko reru ra Afrika-Dzonga mi nga tirhisa na Twitter handle ya nongonoko 0860002543 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we eka timhaka totoleto hi wihi ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na matirhelo kumbe na timhaka hi ku angarhela ngopfungopfu ka timhaka leti ti nga hetelela ti va koho ku hela loko ka vhiki hi ndlela leyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku tiva ku sana hi yisa ni mahlweni loko xiyimo xi tatani xana hi swihi leswi swi fanele swi ri mahungwini eka n'wina hi ndlela yeleyo sweswo swi ta endla leswaku loko kha hi ya mahlweni kutani hi kota ku swi tiva ku ri tani hi muyingiseri wena u nga tsakela ku hoxa xandla ka tlhelo rihi ra mhaka ntirhi 0860002543 nga tirhisana mathevula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle hi ndlela leyo swi hi kota ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka leswi swa Kaizer Chiefs swi tshikini vona un'wana a ku khalanga ambuli nchumu hi timhaka ta Kaizer Chiefs hayi a ni vulavuli leswiya ku na vanhu lava nga ta tirha ku vulavula hi swona hi ndlela leyo kambe ku na mingiseri loyi nhleka njhani epfokeni n'wina minjhani butingi hi hlayisekile loko na ha kula ni kulele a Bushbuckridge mara ni tswaleliwe a Giyani so loko kha hi kula hi tiva Changana xi ri a hi dyondza Changana xi le Giyani so ni twe ni lahlekeliwa nyana laha loko ni twa va ku loko va kha va hlaya mahungu va ku khuluko wa mimovha khuluko wa mimovha a ku khuluki mati mimovha yi wumbuluka a ni mi lunghisela nyana kwala hikokwalaho ka yini mi langa kumbe ni mi lunghisela ani la kota loko mi ta mi hlaya mahungu wa mimovha a ni hlaya mahungu mi a ni hlaya ma swi tiva ku humelela yini ku na swilo leswi vengeri ku na ku switirhisiwa ku tirhisiwa marito tani hi leswi ya nga xiswona kumbe ku va xivulavulelo hi ndlela yaleyo Xitsonga xa pfumela ku va na nkhuluko hi mhaka ya ku va kha ku langutiwe ku va ku kha ku nga ha khuluki timovha ku khuluka vutleketli kumbe ku khuluka ku va timovha letiya ti ka ti suka ka xiyimo xo sungula ti ya ka xiyimo xa vumbirhi ku famba loko ya ka timovha ka pfumelela ku hi hetelela hi ku xaxameta tani hi nkhuluko a ni hina hi kulela hala Bush se hi tlanga ku loko ku khuluka se swi twisisi ku hina hi langutele ku hlangana lexi taku hi hala Giyani se swa ku basa hi yo mhaka mi le ku swi onheni na n'we futhi kwalano a ku na ku vulavuriwa ririmi ra Xitsonga Xitsonga okay hi laha hi hlanganaka kona hi ku hi hlangana hi ririmi ra Xitsonga kambe njhekanjhekisana n'hweti leyi taku hi yo hi nga ta va kha hi vulavula hi swona ngopfu leswi
muingiseri wa mina a hi vula a hi hlanganeni ka n'hweti leyi taka hi ta va hi kha hi tenga yona ya rixaka ra hina hi kota ku twisisa ku kahle kahle hi le kwihi ya kwihi ka n'hweti leyi ya ndzati Nkhensi kokwana. inkomo to kula khensa swinene 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula ya dp at sabc.co.za afrika munghana i twitter handle a hi ku timingiseri wa mehe ku we khome timhaka ka timhaka leti to tala leti ti nga humelela la tikweni leri a ku na xo xi vula ki ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku na timhaka to tala leti ti nga humelela la tikweni ra ka hina na leti nge le ku humeleleni sweswo leswi loko kha hi languta ka timhaka ta ku sungula ka nhlengeletano ya BRICS laha ku nga na ku vulavulaka ku ongeti yan'wana matiko na yena ku tsakela ku va xiphemu xa u thuka u hlangana xiphiqo u lava ku endla objection u fanele u object ende mi ta kuma ku na loko mo tsutsumela ka ombudsman wa xibalo u ta mi tlherisela ndzhaku wa ku tlhelela ndzhaku a mi se heta ti-procedure mara mi kuma ku mi le ku tlimbiweni kwala ndzeni ka system a ku na nchumu swi nge le ku humeleleni se hi kombela ku mi hi kumela muvulavuleri wa SARS a ta hi hlamusela kahle ku ve ri yini hi mhaka leyiwani ku ri ku va kota nkarhi wun'wani ku tana tindlela tin'wani leti nga ta endla ku ri va ngetela minkarhi ya ku vanhu va ta kota ku va va pfuneka hinkwavo na ku lunghisa xiphiqo xa vona xa michini ya leyi nga le henhla matsundzuka ku vi na michini ya tilayisense leyi na yona yi nga tshama yi vanga xiphiqo la tikweni laha hi ku rila ka vanhu va nga ze va kota ku va vula ku vanhu lava va nga le ku khumbekeni hi mhaka leyi va nga ha khomiwi magondzweni mara ku vi na vo tala va nga khomiwa loko ku leswi za ku riliwa se ha swi vona ku loko ho ka hi nga rili kwala ka n'wina buti ha swi tiva ku loko sweswi hi nga rila ka n'wina va tata ende va ta endla leswi nga fanela no ni mi tweli buti wa mina hi ta yi sala ndzhaku na yona hi ta kota ku vona ku mi pfuneka ko va ku handle ka le thoyando a ku na kun'wana mi pfunekaku hi hofisi leya xibalo a giyani i kule kona giyani mara ni kombela ku nakona leswi xiyimo xi nga xiswona swi tikomba swi kha swi fana hi ku vanhu hinkwavo ku na vanhu lava tsundzukani ve ti akuyiwi a ofisini mi ya hi ti-appointment se vanhu van'wani a va nghena ka leswi swa xithekinoloji va kota ku va va pfuneka mara sweswi hinkwenu hi byeriwa ku fambani a tiofisini ta le kusuhi na n'wina leswi vulaka ku ri vanhu va va hlangana laha va hlayile swinene lava ku swona ku muchini wa kona a wu lunghisiwi loko ku ve ni muchini wu kona hi ku van'wani va hina a hi swi kota ku va hi vulavula na vona hi ku tirhisa xithekinoloji sweswiwani hinkwenu hi fanele hi ya ende a ku na appointment loko mi fika mi tshama va ta mi byela ku mi fanele mi endla ti-arrangement ku mi tlhe mi vuya endla ti-arrangement se hi vuya i mali ya hina ni mi twi papa na mi twi kahle ni mi twela kule seni kambe hambiswiritani khenseli swinene ku va mi tena tlhelo rin'wani hi ndlela leyi na kota ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela va ka Eskom va ri namuntlha va ta va va yimise timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ku kondza ka awara ya 4 ni ndenga a hi tweni rin'wana muyingiseri loyi nhlekani minjhani doctor epfokeni n'wina minjhani epfukile ya no la ku tsakela ku mina ni angula ka le ya maphorisa kumbe vanhu va mfumo hi ku angarhela lava endlaka vukulumundwani i timovha ta mfumo na swimbalo swa mfumo kambe mi twala mi ri ku ndleni ka swin'wana loko mo xixima vayingiseri lava nga mi yingisela ku mi kota ku ndla leswi mi vulavula na vona ivi mi ta kota ku ndla leswi mi swi ndlaka a swi ta ondla loko va nga va mi twa mi fa mi ya hala na hala swi ndzi nga rami va xixima a ni lo yima la handle swi nga ko va na moya sa ni zama ku ni nghena ka ndhawu yin'wana ku nga ri ku na moya no va na probleme nyana ya ku ri hi nga ku vukungundwani lebyiwani se byi lehe ngopfu ku ingaku a hi na matimba tanihi vanhu kumbe tanihi mfumo na swiyenge swin'wana swa ku hi nga kota ku hi byi lulamisa lexi xi endlaka ta ku ni vula leswiwani swi ni vuyisela endzhaku laha maphorisa siku rin'wani a
kumbe titsotsi siku rin'wana a timbali swimbali swa maphorisa ti famba hi movha ya manyunyu swinene va kha va tsutsumisa sweswi va swi xavisaka sweswi swi dlayiwaka swa ti-drugs loko swi ya swa kumiwa ka case ya vo Delete Silive and others vanhu lava ku nga ri maphorisa mara a va mbala swimbali swa maphorisa ivi ni tivutisa ku ri swimbali swa maphorisa leswiwani na swibamu swa maphorisa va swi kumisa ku yini ivi ka mihleketo ya mina leyitsongo yi vuyiselaka ku swi vula ku ta ku lava va nga le ka switulu swa le henhla lava nga na matimba hi vona lava nga le ku endleni ka vutsotsi lebyikulukumba lebyi byi endlaku ingaku vanhu va le hansi hi vona va nga na vutsotsi that's why hi nga koti ku va hi byi controla kahle so a no va na mavonelo matsongo ya ku ri loko ku ri ku a ku ri na ti-unit tin'wana leti a ti ta hi pfunaka ku ri hi kota ku hi controla a hi fanekele ku ya langutiwa swiyenge leswi swi nga la henhla leswi hinkwaswo swa vanhu lava va nga hi khoma le henhla ku vukungundwani lebyi va nga na byona hi nga rhanga hi va tlinisa ku yini ku rhanga ku basa le henhla le hi ku sweswi vanhu hina mistake yin'we ya ku ri hi le ku languteni laha swa ku tiko ra ka hina ri borile tiko ra ka hina a ri khomeki vanhu va khomiwa namuntlha va huma vanhu hina hi nga swigevenga namuntlha hi tirhela va lava va nga kwela henhla va lava va nga khoma mfumo loko hi khomiwa namuntlha loko va lava va pfuleleni va huma va hi tirhele ku hi dya hi vona vanhu valava so a hi na ndhawu leyi nga ku hi nga kota ku va hi pfuneka kumbe hi pfuna vanhu van'wana ku vukungundwani a byi fambisa hi ndlela ya kahle ivi vanhu vambirhi vatsongo va swi vona ku ta ku a hi nge koti ku humelela ku hi dlaya vukungundwani lebyi hikuva a ni ngo byi le henhla ivi loko va teka nawu va wu veka emavokweni ivi vanhu va teka nawu va ti vekela mavokweni problem a hi vanhu lava hi nga tshwanetelana hansi Metri mani twa tlhoko makata mahungu ni khesele swinene mingisero mena mingisero mena va hlwerile matsundzuko loko va nghena a va handla leswi va khoma lava tshika va khoma va tikomba se nkarhi wu va bini ni khomeni ni mingisero mena i ta twa tlhelo ra n'wina nakambe loko hi ya amahlweni hi ndlela leyo 0860002543 a tweni ni kuma ngu ya wara ya n'we ta emisikwini kusuka kwalano ni bula na Professor Themba Sono Afrika wa vulavula. Vavasati manitso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku ndise team kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko i vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbarheta mani unkhavarisa than ku ri u rhanga hina mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va buthega a na tshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga hina vavasati no n'wi vonini he swi nge tekarhi wa swa kwatini vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena mere kuna vavanuna va nga tiyini kona timenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xene vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula i mingisero mnghena lona FM hi tirhile ku bula na Professor Themba Sono hi bula na vona hi timhaka to hambanahambana kusuka ka mbulavulo wa president ku ya ka timhaka ta BRICS ivi hi langutana na timhaka ta le Zimbabwe hi rhamba vona hi mhaka ku malembe na minkarhi loko hi bula na vona va kha va vulavula lavo va nyika na vito namuntlha ni ku hi vo muprofita hi ku swo tala leswi va swi vulavulaka swi tala ku humelela hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku loko ha sungula na vona siku rin'wana hi vulavule na vona va ku president Cyril Ramaphosa u va hlule khale vo ka va nga se swi vona loko hi wa Nazareth ivi va hetelela va ndla yini ivi hi vuya futhi hi vulavula hi timhaka ta milawu ya mafambiselo ya tiko ra Afrika-Dzonga va kombisa timhaka ta ku leswi va nge le ku swi endleni president Ramaphosa swi kahle loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku ringeta ku tisa kurhula Ukraine va nga boyameli tlhelo ro karhi na namuntlha na se swi twala swi kha swi hi vuyerisa tanihi Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko mi ta mi yingisele president va kha va vulavula tolo a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona prof inhlekani Anfikane, I'm shouting for an accent,
inkomo prof akhensa swinene loko mi tinyika nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha a ni lava ku vutisela eka n'wina ku ri mi twe yini ka mbulavulo wa president Tolo? President Cyril Ramaphosa u vulavurile kahle ngopfu kambe ku na swihoxo swisanana leswi a nga swi endla kumbe a tlhela a rivala na ku vulavula swin'wana. Xo sungula loko ku ri president ya tiko a wu va loko addressa tiko na vanhu va le handle a wu wa quota freedom charter kambirhi ku fana na loko a vulavurile a quota freedom charter ku fana ku ri a quota constitution ya tiko hi mhaka ku ri constitution ya tiko hi yona yi nga khoma Afrika-Dzonga. Loko manjeni a ku hina ha yi la ku yingisela vanhu van'wana va hi byela ku ri Afrika-Dzonga yi fanele ku endla leswi, matiko man'wana ya byela ku ri Afrika-Dzonga yi endla leswi, yi endla tani, yi nga endli tani, yi nga endli tani. Hi ncini lexi endlaka Afrika-Dzonga ku ri yi va a sovereign nation? Hi constitution ya tiko ra Afrika-Dzonga, hayi freedom charter ya ANC. A nga address ANC Tolo, addressa matiko, vaaki va tiko na matiko man'wana le handle. Xa vumbirhi u vulavuri kahle loko a ku Afrika-Dzonga yona yi yimile la a yi sukumeti matiko man'wana. A fanele ku va kombete ku ri hi mhaka ya yini European Union, hi mhaka ya yini America, hi mhaka ya yini na van'wana kwala Afrika-Dzonga va bahuwa hi President Cyril Ramaphosa loko va ku u endla vuxaka na vo Russia. Hi mhaka ya yini va nga languti ku ri tiko ra Switzerland le ku Geneva le va vulavurile last week va ku hina hi neutral, hi non-aligned ku fana na vo Afrika-Dzonga, kambe hina hi ya nyika Ukraine matlhari ku ri a lwa na Russia. Hi mhaka yini va nga behuwa hi Switzerland loko yi endla tani? Xa vunharhu President Cyril Ramaphosa a fanele ku va va tsundzuxile ku ri ma vona constitution ya Japan yi ri va yi vitana a Pacific constitution, yi vula ku ri constitution yo rhula. Japan yi ri hina hi nga hi ya lwa na matiko man'wana, hi to lwa ntsena loko vanhu va hlasela Japan. Kambe sweswo swi mi vonile vhiki leyi nga hundza ke President Joe Biden u tsutsumile a ya Japan, u tsutsumile a vitana premier ya Japan, a vitana na premier ya South Korea ku ri va ta le Camp David a Maryland ku ri va endla vuxaka ku ri loko ku va na nyimpi na China, Japan yi nghena na South Korea yi nghena. Loko va lwa na North Korea, Japan yi nghena, South Korea yi nghena. Loko va lwa na Russia, Japan yi nghena na South Korea yi nghena. President Cyril Ramaphosa a fanele ku a va byela ku ri n'wina vo tala la Afrika-Dzonga mi bahuwa hi hina mi ku hi Russia na n'wina va le handle mi bahuwa hi tiko ra Afrika-Dzonga mi ku Afrika-Dzonga yi endla lexi na China, yi endla lexi na Russia, kambe a mi vulavuli nchumu ku Japan loko va endla sweswo na America. Va tshova constitution ya vona, a mi vulavuli nchumu hi matiko ya Switzerland. Xa vumune u hoxile xitano na President Ramaphosa loko a ku ma vona u tiri multilateralism is being replaced. A vula ku ri swilo sweswa ku ri matiko hinkwawo a hlangana vulavula xin'we swa swisiva, so ku ta swilo swa Cold War, ku ta swa ku ri una block ya le West na or na block ya China na Russia na a ku swi ka ku va na multiracialism. So u hoxile loko a ku multiracialism is being replaced, but multiracialism a yi sika yi va kona a tikweni leri. A ku ri Cold War, and loko manjeni Soviet Union yi wa hansi, America yi na xikwembu xa misava hinkwayo. So a swi va kona sweswo. Leswi a fanele va swi vula uri a fanele ku tirha hi lava ku ri ku va na multiracialism hi vona a yi sika yi nga va kona. Xo hetelela leswi a endla u teri hi lava world order leyi yi nga
based hi ti-rules ta ma-America. Sweswo America yi ri international system yena is rules based. Ti endliwi ti-rules based kama. A ku na sweswo tani a fane ku va ku no international system yi based in the United Nations Charter. Ku nga ri ti-rules based leti endliwa ku hi vo London na Washington na vo Israel. Se Prof, a hi yeni mahlweni sweswiwani loko hi vulavula na n'wina namuntlha ku fike president wa le Brazil swi vula ku timhaka ta nhlengeletano ya BRICS ka ha ri ha yin'wana ndlela se ta sungula mi ri yini mi langutela yini hi ta vuyeriwa hi yini hi tinhlengeletano ta muxaka lo tanihi Afrika-Dzonga na Afrika hi ku angarhela? Loko muyingiseri president Cyril Ramaphosa tolo leswi a swi vulavula swi tele ngopfu na ku hi ta vuyeriwa hi yini, hi ta vuyerisa hi swo tala ngopfu. Xo sungula hi ta va hi byerile misava hinkwayo ku ri ha ri tikoloni ta Europe, ha ri tikoloni ta America. Hi ta fane ku ri hi endla mabindzu a hina na tiko rin'wana na rin'wana leri ri lavaka. A ku na loyi a nga ta hi byela ku ri no xavisani leswi mi xavisela loyi mi nga xaviseli loyi, endlani vuxaka na loyi mi nga endli na vuxaka na loyi. So swi ta va kona China mundzuku hi yona yi nga ta va tiko lerikulu ngopfu ku hindza matiko hinkwawo hi mhaka ya swilo swa ti-economy. So ha swi tiva ke ku ri America yona yi nga ha vi number one. After 5 years America yi nga vi number one hi swilo swa economy. Ku ta va ku ri China. Manje na India na yona yi le kusuhi. So manje India, Brazil, China, Afrika-Dzonga na matiko Afrika na vo Russia va endla an economic bloc leyi yi nga ta va ya ngopfu. So Africa yi ta benefit kwalaho. Ku na lava lava ku yi byela mavunwa va ku n'wina loko mi endla tani a boha yi ta fa, a boha hi nchumu, a boha yi pfuna mabindzu a le America ku tlula mabindzu a Afrika-Dzonga. So va nga chuhi nchumu loko va ku no ku ya ka BRICS Afrika-Dzonga yi ya va kwihi. Afrika-Dzonga yi ta tiya loko hi kota hi nga yivi timali ta vaaki va tiko, hi nga endli corruption, yi ta tiya. Kambe loko endla corruption hi ta va hi banana republic. Loko mi ka vulavula hi timhaka ta timali a ni ku hi hetile la ka leswa Afrika-Dzonga Prof, kambe swi vula ku mina matitwelo loko swi ta ka timhaka ta xiboho xa le North Gauteng High Court leyi nga hetelela kumbe Johannesburg High Court leyi nga South Gauteng High Court leyi ngeteri Afrika-Dzonga ngopfungopfu ndhawu ya rihanyo yi fanele yi byela ku a yi tirha na vamani hi nkarhi lowa wa COVID, tikontraka leti a ti kha ti nyikiwa a ti ri tihi loko ku kha ku xaviwa timhaka ta ti-vaccine. So va khona a va boxi va yi byela manjini ma vona va ta chava ku boxa hikuva ma vona na milawu ya Afrika-Dzonga a yi swi tiya ngopfu na constitution yena a yi swi tiya ngopfu hikuva judiciary ya hina vona yi tsandzeka ku tengisa ku judge president ya le Western Cape John Mhlophe hi malembe na malembe a endli swidyoho swo tala ngopfu kambe va tsandzeka ku endla. So vanhu va ANC lavo Gauteng High Court ya vulavula hi vona boxa kona mi ti komile njhani timali leti ta ti-COVID swi fambile njhani, boxani mi hi byela manje vanhu ku na corruption hi nga hambi ya ka BRICS loko yi nga swi corruption yaleyo ku nghena ka BRICS swi nga yi pfuni nchumu. Nemetwel Prof, a hi hundzeni hi languta ka yini timhaka ti tele vhiki leri a hi languteni ka a Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa va ri hayi mi nga ni voteleni mi ta vona ku ta va na growth la tikweni ra hina ya economy leswi nga ta endla leswaku swiyimo swa matshamelo ya swilo swi antswa. Mi vona ku kha ku endleka yini hi timhaka ta nhlawulo lowu taku a Zimbabwe hi ravunharhu Prof? A vona nchumu leswi endleka koko swo fana ka ha ri swilo swo fana leswo nchamisa na CCC yakwe yi ta tirha kahle ngopfu kambe yi nga hluli hikuva mativa yini yi nga hluli hi mhaka ku ri
hi mani a hlaya ku ti-vote hayi Nelson Chamisa na Triple C yakwe hi ZANU-PF na Mnangagwa. So Emerson Mnangagwa ka ha ri yena nga a ta hlula futhi nabe loko okwa nga hluli hi nawu kambe u ta hlula. So Zimbabwe ya ri a vusikwini lebyikulu ngopfu hikuva vanhu vo tala ngopfungopfu vanhu va le makaya leyi ku nga ri vanhu va le madorobeni vanhu va le makaya leyi va hatile va ta vhotela Emerson Mnangagwa hi vutala bya vona. So a ni tshembi ku ri ku ya cinca swilo swo tala ngopfu a Zimbabwe after these elections n'hweti leyi. Loko mi kha mi vulavula mukutani Prof, ku na van'wani va vulavulaka timhaka nhlawulo wu tala ku va wu nga tshunxeka ngopfu kambe loko ri nga ni mi twa n'we mi kha mi vulavula mi kombisa timhaka ta ku ko va na vanhu lava va ku va ri ku vhoteni ku nga ri ku i timhaka ta ku ku endliwa timhaka ta vukanganyisi lebyi hetelelaka byi endla leswaku xiyimo xi cinca. I'm a cutter. I'm sorry. I cut and you know. Mi twa la mi ku ku ta na mi twa Prof n'wina ma ni twa. Ya na mi twa sweswo. Okay. Ani ku le a Zimbabwe Prof mi kombisa timhaka ta ku tindhawini ta le makaya. Oh, mi khatile na ko va mhaka ya ku ani ku a hi timhaka ta ku ko yiviwa ti-vote Prof ko va mhaka ya ku ku hetelela ku va vanhu va kha va vhota kusuka tindhawini ta le makaya. A dorobeni ta yiviwa ti-vote a makaya a ti yiviwi hikuva ma vona ku fana na hina la Afrika-Dzonga loko ngo ya makaya ka hina a makaya vo Limpopo leyi vakhegula na vakhalabye levo va ti ku byela ku ri ya hi vhotela ANC a vona xiyimo lexi va nga ta xi cinca na hambileswi Mandela a nga fa va nga ri vhotela Mandela ka rafiki na vona va le Zimbabwe ke va makaya vhotela Mugabe na loko va ka ra fambile va ku no Mugabe u siyile Mnangagwa hi vhotela Mnangagwa. So va le makaya a hi ku ri ku ta va ku na vurhobari va chitani kambe hi le madorobeni leyi ku chitiwa ku nga va kona hikuva vanhu va le madorobeni hi vona va yivaka timali hi vona va yivaka ti-vote. Se a hetseleni Prof hi ravunharhu ku ta kha ku votiwa i mani a nga ta va kha tivisiwa tanihi president anda ka ravunharhu. Hi mani a nga ta va president a nga ta va kha tivisiwa hi ku vona ka n'wehe mina ni vona ku ri Mnangagwa ka ta va yena a nga ta hlula Chamisa. You know, na leswi Chamisa a nge hi mina loyi ni nga ta ni ya hlula ma vona ni n'wi byerile ku ri a hi wena onge ni ta hlula hi loyi a hlayaka ti-vote ta wena ku ri no ku hlula mani and vanhu valava a va vekangi Chamisa CCC i opposition fana na John Steenhuisen loko a jamuka phyaphyara hina moonshot yini hina moonshot yini hi ta susa ANC hi ta vekela na EFF a tlhelo a swi va kona sweswo. John Steenhuisen wa jamuka na Nelson Chamisa wa rhandza ku ri a va president kambe Mnangagwa a nga pfumeli ZANU-PF yi nga pfumeli so a nga ri yona hati hi ta va na Emerson Mnangagwa ku va yena president ya Zimbabwe. Ni mi twile Prof ni khensile swinene nkarhi wa n'wina. Khensa mina. Professor Themba Sono va lava hi bula na vona vayingiseri va Vulavula FM kha va hi byela va hi nyika timhaka hi ku angarhela leti ti vulavuriwaka ngopfu loko kha hi langutaka timhaka ta ku hambanahambana ta matiko yambe leswi nga endlaku hi swi katsakatsa i mhaka ya ku hinkwaswo swi khumba milawu ya mafambisele ya tiko ra Afrika-Dzonga na ku timhaka ta matiko ya le handle hi ndlela leyi. Xin'wana xivutiso lexi a ni kha ni ti vutisa loko hi kha hi lulamisa nongonoko lowu a ku ri timhaka ta leswaku loko vo ka votiwa ivi wehe ki nga tshami ka rona tiko rero wa pfumeleriwa ku ya vota na a hi nge vanhu va le Zimbabwe lava nga Afrika-Dzonga va nga Botswana va nga kwihi
va pfumeleriwa ku ya vota va tshami kona vele Afrika-Dzonga vele Botswana vele a va kona se va ngo hoxa president un'wana na un'wana va kha va swi tiva ku hina u n'wi hoxa mara hina permit le Afrika-Dzonga hi ta tshama kona hina ZEP a hi hleketeni hi pfunana miehleketo mi rini n'wina hi leyi BRICS ya sungula swin'wana leswi ni nge le ku swi voneni kumbexana ka ni nga swi voni kahle a ni kha ni vona va hlangana vahaxi va Afrika-Dzonga va kha va kombisa timhaka ta ku ri president wa le Brazil loko va fikele a OR Tambo ku endleka yini hi Waterkloof a ni swi teka ku matiko lama va president na yinini va ta kha va huma loko va fika la Afrika-Dzonga va fikela a Waterkloof ni vula Waterkloof leyi nga hoxiwa hi va ka Gupta hi nkama luwa a na ku nghena ngopfu ka yona kambe no vula ku yi kwihi Waterkloof hikokwalaho ka yini va kha va chika OR Tambo kambe a hi kutumiseriwa n'wana mi swi tiva ku hi pfuneni 0860002543 ndlela leyi tirhisana mathevela dp@sabc.co.za na n'wina kumbexana u nga va ku mi ri tindhawini ta Sandton hi byeleni hi twa ku tindhawu to hambanahambana ta ha tirheki laha a Sandton ti pfalapfariwile a ku yiwi kun'wana na kun'wana tanihi ntolovelo hikokwalaho ka nhlengeletano leyi ya masiku yambirhi hi ndlela leyi na n'wina ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM.co.za laha mi nga tirhisaka Twitter handle ya kona hi twa @Afrika Munghana James Rikhotso u ri mhaka ya xiviko lexa xa banginkulu yi fanele yi kumeriwa nkarhi khalanga a yi ni nyiki ku rhula mina hawu xiko xiviko lexiya ni le ku xi hlayeni kwala lexi kombaka leswaku ku ya hi vulavisisi lebyi va nga na byo a va na nchumu lexi xi nga kombisaka kumbe xi nga hetelaka xi kombetela president kumbe khampani yaliya hi mayelana na mafambisele ya swa timali yo ka ya nga lulamanga se kumbexana loko mi xi hlayile xiviko lexiya mi nga kota ku va hi bula yona vo minduku na ku pfumela ku mi nga kuma nkarhi namuntlha mi xi hlaya xiviko xoxolexo ku ya emahlweni vaxumi khalanga ni kombela ku va xikala vito ni tshama la Arodesi ka xikalo ku na mhaka yin'wana yi ni dlayaka mapimo hosi xikalo na Mavambe ve le ku lweni hi mhaka ya muganga mara sweswi swi affecta na hina hi ku hina vaaki hi hakerisiwa 10 rand hi muti ku ve ku na mali leyi ya va xavisiwaka ka switandi ku durha why va nga teki yona va hakela loyara hayi ku hlupha hina hi ndlela yoleyo ya ku le ku tekeni hosi Mavambe na hosi mani Xigala ve ri mi le ku lweni va Ndabezitha himpela hi swona mi lwela yini va Ndabezitha ni tshame ni vitana un'wana wa vayingiseri lani ku tana hi ta vulavula hi timhaka ta vuhosi na tihosi ta ka hina ku xitsanana va ya khoto kambe ni tshemba hi ta kuma nkarhi hi ta bula hi yona kambe ke a hi tweni ni mingiseri loyi ku yena i angula hi yihi ni hleka ni mi amukeleli ka Munghana Lonene ikane botete na vayingiseri va Afrika va vulavula mpfukini ai a na ha pfukangi ni hlaye hungu rin'wana laha ra ha ni khomangi kahle kambe hambiswiritano a hi mi twenini ni na timhaka tinharhu ni lava ku vulavula hi tona mara mi ta ni langhisa yin'we ku ni nga heti nkarhi yo sungula i ya Reserve Bank yi tshika ku president Ramaphosa hambiloko mali yi kumeki yi nga basangi ya vumbirhi i list ya Collins Chavani leyi ku nga withdrawa Zanele Sinduza kambe amatshangu ya ku va chela mabanana va ha chela un'wana loyi a nga langiwiki hi ti-branch ku va ka region ka executive ka top 5 then ya ku hetelela ya BRICS so mun byela ku ni teka yila hikuva kwatile bilweni okay famba na tona mi ku ti gege kambe va BRICS hi nga ha vulavula na vona ha ri na nkarhi ku fika hi Ravumune kambe mi nga loko mo swi gegege hinkwaswo ku ni twa swi ri na nkoka na tsakela ku twa vonelo ra n'wina ka sweswo ni ta rhanga hi Luder loyi a nga matsalana wa region ya Vembe ya ANC ku hi kombela a hi respecta please ha swi tiva ku hi yena injini ka Vembe and the special regional committee yi langusini ivi yi faka tatana Mavikani la ku nga withdrawa Sunduzi kambe hi ku lava ka hina
vaakatiko na leswi democratic xi nga xiswona. Loko president Ramaphosa a langhiwile ku president wa ANC hi expecta yena ku a ya va miyimela ku langwa wa president bya tiko next year, hayi ku va susa president Ramaphosa va faka July. Se na loko ti-branch tale sub-region ya College Chavani hi ku katsa na Vhembe hinkwayo va lange Mabanana ku va yena a nge le ka top executive ya region. Hi lava ku na yena a va ka list ya vanhu lava nharhu va yisiwa ka province, ku province yi ta va hlela. Loko yi heta ku va hlela yi nyika premier, a thola munhu loyi a nga ta fambisa masipala, hayi ku vona va hi khetela ku ve hina hi ti khetelini vanhu va hina. So hi lexi ni xi kombelaka ka number 1. Kambe a ni ngo sweswo leswo va swi hlamuserile bo July ku hikokwalaho ka yini va fike kwalaho tanihi regional executive committee yi twanane sweswo. Regional executive committee hi leyi loko ku ri ku mixirho xa ANC mi nga loyi mi nyikaku matimba ya ku a xikarhi ka ti-conference ta region hi yoho yi tekaku swiboho swa region liya ni tala ku yi vitana ku i Venda Boys Choir hikuva mi ta tsundzuka ka top 5 ya yona munhu loyi a ri deputy secretary i meyara loyi a nga lova a ri yexe, lavan'wani i vanhu lava sukaka ka Republic of Venda. Sweswi hi hlanganisa tindhawu timbirhi hi after amalgamation ku hi swi tiva ka ku ri na vanhu lava va ri Gazakula, ku ri na vanhu lava va ri Venda. Loko mi kuma Vhembe 99.9% yi kha yi rhangeriwa hi Vavenda, ivi ku va na munhu wun'we loyi a hi yimelaka a lova, ivi se ku replace-iwa hi wun'we ku nga Mabanana, ivi yena Mabanana a nga cheliwi ka list. Hi vona Vhembe yaleyo yi le ku hi rhuketeleni, yi ri fambani mo paka, yi le ku hi rhuketeleni. Se hi kombela ku a yi hi respect please. ANC ya hina vanhu va ku vulavula hi Venda i vatswari wa hina, i va hina, hi lava ku hanyisana na vona, va kona vo tala hi hanyisana kahle. Mara leswi ANC ya Vhembe yi nge le ku hi endleleni swona hina va ka Malamulele yi le ku hi rhuketeleni, yi ri fambani mo paka. So hi kombela va hi respecta. Mo ni nghena ka leyin'wana boti ka ya Reserve Bank ni hlayinyana is a statement a hi report yi helelile, kambe ni kuma va ku va chucha va rhanga hi kombisa ku va teki lembe hikwaro va ri ku lavisiseni hi mhaka ku na ti-document ta ku tala va nga na tona. Mara loko mi ya le ka conclusion ya kona swi contradicta leswi va hi byelaka swona ku va ri na ti-document ta ku tala, hi mhaka ku vo kombisa ku vona va chucha kulukumba. Hambiloko ku ve kulukumba a pfumeleni ku na mali yi nga nghena, na luya wa ku ta na timali a pfumeleni ku ti na timali ti nghenini, vona a ve ri hava voni nchumu. Se ho vona ingaku Reserve Bank acting public protector le le ku tshikeni ka president. Ku ve president loko a nghena u tele ku va na corruption, ku nge langutiwi ku loyi i mani loyi i mani, ku ta dilaniwa na yena. Mara leswi se swi endla ku ti-institutions leti hi nga na tona South Africa hi nga ha teki enhlokweni hi swi vona ku tiko ri wini ya ku hetelela bot kambe mi nga si ta ka yo hetelela a hi languteni a hi tlheli kambe a ni ngo statement xa xi tlhe xi vula ku ya hi vulavisisi lebyi a va voni transaction leyi yi nga tlula yi nga violate ivi va khota nawu laya a hi swona va vulaka swona. That's why ni ngo i contradiction. Loko ku ri na munhu a ngo ti na mali ya le matikweni ya le handle mara vona va tsandzeka ku swi vona ku mali leyi nga kumeka ku tlhela ku va na ti-case yi nga kumeka a yi hindzangele ka vona i nandzu hi yona, hambi munhu o dadavala a nga pasangi ngopfu ku va swi voko yo. Se loko vona va ku va lavisisiku na document ta ku tala va nga na tona mara va vona nchumu, vanhu va lava va pfuni nchumu kahle kahle. A ni swi tivi ku rito ra ku sasa ku ni nga va undermine ni nga swi vekisa ku yini, mara swilo leswi va swi vulavulaka no sense. Okay, mina teke a hi tseleni BRICS. A va swi laveni ku BRICS yi nga vi kona ka va ku va ta khoma
Putin switandza swa Putin va ku va ta khoma great leader Zuma kambe Xikwembu xi hi katekisile loko va fika va le Brazil yi ta ya mahlweni se na ku tsakela ku ka BRICS a ku ngheni matiko ma ku tala ma Afrika na ma Asia ivi hi ta kota kusuka ka America sweswi ku na timali to tala ma hakelaka tibondo na timovha ku na ti-fee to tala timali tin'wani va ku ti-interest but a hi twisisi ku ti dyiwa hi mani kambe loko BRICS yo fika yi teka xiboho laha timali hinkwato leti vanhu va tekeriwa tona va ku i ti-fees i ti-interest a ti tlheriseliwi ndzhaku ka vinyi va tona vo va hakela leswi va kolota swo tele mindyangu yi nga akeka mi nga nyuhela hi ku America na vo G7 va yiva timali ta hina loko mi hola namuntlha mindzwani mi va na ha ri hava fikari mi cheka statement xa n'we xa le bank ku na ti-fee tingani leti mi nga twisisi ku mali ya yihi mi cheka loko mi hakela ti-credit card ku loko mi hakeli 2000 ya credit card hi mali muni leyi va ngo straight mi hakeli credit card swa endle ku ri 600 leyi n'wana va ko ti-interest leyi i ti-fee leyi ti-fee i mani a dyaka mali ya ti-fee i vanhu lava va wena i koma kheseli 0860002543 i minete ku bela awara yan'we mixo justice machines u hi tshembise mahungu hi lawa enka timinete ntsena ku bela awara ya 13 nhlekani mingisero mena haku khensa swinene loko u hi lombe ndleve hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la u nga yingisela u ri koho nhlekani lowu nakona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleni a Masingito Mall a Ben Store hi laha hi swi endlaka musumbunuku na hi ravuntlhanu eka Munghana Lonene FM na ku pfumela ku ri kwala u nga kona we u yime ku lunga ku lota hetisela rin'wana ra tlhelo ra timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u yi khomele tona nhlekani lowu hi ndlela yoleyo 0860002543 a hi ku tikumingisero mehe ku tin'wana timhaka leti u nga tikhoma ku nga va ku ri tihi loko wa ha yisa mahlweni leti u vulavulaka hi toho naswo i yin'wana mhaka hi ndlela yoleyo ni khana ku ni lava ku lava tatana Ludere la kambe ke a hi le ku va kumeni kambe ni ta va lava hi ze hi va kuma ku endla leswaku hi kota ku twa ku va fika njhani ka ku hlawula mavito kumbexana a swi ta hetelela swi pfuna na van'wana vayingiseri na both July va kota ku swi twisisa ku endleka yini ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo ku endlela leswaku ku nga ha vi na ku tshukiselana mahlo ku ya mahlweni hi ndlela leyo 0860002543 u nga tirhisa nomboro yaleyo kumbe hi tirhisela i sweswo mingisero me eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a ni swi tivi ku xiphiqo xa technique lexi hi kavanyeta hi ndlela hi ndlela yoleyo kambe ke a hi twi ku na mingiseri loyi 086254 timhaka ti tele lava ku ta twana n'we mi tiva ku nga va ku ri na ntiyiso leswi mingiseri a ni byelaka swona na ni le ku milaveni va vuhosi bya ka Xigalo na vuhosi bya ka Mavambe hi ndlela yaleyo loko swi koteka a hi vulavuleni loko hi ta kota ku twa ku mingiseri leswi me henhla ku hi swo ku nga va ku ri yini kambe ke sweswi a hi twi un'wana mingiseri angulaka yini nhlekani Nhlekani muhachi mi pfukile hi pfukile minjhani pfukile muhachi mi vulavula na Mavutani hala Saselamani i valungu hina muhachi wa hina wu va rhandza akhensa mani ku xikan'wekan'we ni nghena timhakini ne a lava ku hlamula leya ku tlhariwa ka President Ramaphosa hi mhaka leya phalaphala ya ma vona nkarhi wun'wanyani vanhu van'wana loko va vulavula muhachi u nga sungula u va analyze ku no swilo leswi humaka non'weni na laha humaka kona kumbe laha tshamaka kona ku va na mukhukhu ni vula leswi mativa loko munhu a ri hava nandzu u hava nandzu ni loko u nge vuli ku no va tshikile President Ramaphosa a ri na nandzu xo sungula wo vula sweswo ha ku languta u dyondzeli nawu na wo ti fanela na Mavutani va ngo nghena moyeni va ti vulavulela phela nawu na politiki a swi fani se wonge vanhu van'wanyana a nga swi hambanisi ku swa nawu na swa politiki swa hambana
se u lava ku endliwa leswi politiki lava ku swona a rivala ku nawu i yini loko public protector a vulile ku no yena nga voni nchumu ka lexiwani ka president Ramaphosa ivi munhu a tlula yale henhla le ku hayi vo n'wi yimelela ivi swi hinda ivi ku nghena Reserve Bank na ku hina a voni nchumu hi mitsalo ku fana loko Yesu Kreste a mahlweni ka Pilato va a ku mhani n'wi voni nandzu ivi mujuda a yi mali kula ku u na nandzu vo n'wi tshika se munhu wo fana naye loyo mati wa muhaxi u nga ti vutisa kahle ku no la a tshamaku kona suka ku kaya a nga va na xindlwa xo veka nhloko na wa n'wi vona ku ri wa n'wi analyze ku lawani ku fanele ku tleliwa mukhukhwini la hi ku you know you can't talk something that u swi vona ku ri na wuri ivi wena ku a fanele ku hi wona mani a swi yikisela kambe ani ngo ku va ku ri na ku langutela ani mi kuma ku van'wani va va kha va loko ku ze ku ndeka leswi swi vula ku langutela ku ta vula leswi hi swo muhaxi wa mina swi nga hoxeka a swi lavi hi tshama hi ku swi ta vuyisa leswi hi ku ani mavona hi toka hi nga lavi ku vula mavito ya vanhu munhu la nga sungula bahuwa ku president Ramaphosa u na nandzu hi u tumbite mali matirasini a yi nge swi tumbeta EFF ene mo languta phati ya EFF ku vulavula ntiyiso yi lava leswaku nawu wu endla leswi hi yi lava ku swona se ku nghena na lava na vona va nga ri ma ANC va ri ma EFF va ku vo n'wi tshika a swi nyikisela muhaxi loko munhu a ri hanandzu loko Daniel Peluka Mthombeni a ri hava nandzu u hava nandzu wa hi fanele hi ku no vo n'wi tshika va ka hina ende leswi swi hetelela swi tisa swi ri Ramaphosa hi ku u tlharihi ngopfu wa huma ka tikhiso kasi a ngo tlhariha o va ku ri lava va baku huwa a va na nchumu xo khomeka inkomo muhaxi wa mina nemetweni 0860002543 un'wana mingiseri lo nhleka hayi minjani minjani bot ikwa minjani bot yayiko merinwe hayi a nghenelela mu president wa tiko ya Reserve Bank Botpet loko u ta sungula kahle mhaka leyiwani swa tika nyana man swa tika ende ku tika ka kona swi lava ku ri hi swi vona hi matihlo hinkwawo hi leyi mhaka Botpet Reserve Bank yi humesi xiboho xa yona namuntlha a ni ri loko yi khoma palani hi languta ku ri swiyenge leswin'wana swa mfumo swo fana na PP Public Protector na SARS va humesini swa vona na vona asayitini mara loko mi languta ku ri swiyenge hinkwaswo swa mfumo swa contradictana swona hi mhaka ya yiwana man khoma mu va contradictana vona hi mhaka va contradictana hi mhaka ya yiwana la swi tikombisa ku ri ntiyiso lowu va byelaka a hi wona hi ku xo sungula mupresidente a conference okay riqingho ri vuye ri n'wi tsema mingiseri loyi a na kumbexani hi le hi hala mina ni nga kona hayi ri vuye ri tsema yena mingiseri kambe ke ni khomeli mingiseri wa mina a swi tivi ku xinceni xi nga fika xi ku tsema ni tweke ku mupresidente wa contradicta ivi yi tsema kambe ke tin'wana ta timhaka leti a ta ti yisaka mahlweni leti ni tshemba na mundzuku loko se hi vuya na kambe ka nongonoko lowu hi ta va ya mahlweni hi vulavula to timhaka to leto 0860002543 a hi tweni ni un'wana mingiseri hi loyi nhleka a ku na munhu la makumembirhimbirhi timinete ntsena kupela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha hi nga kona xi le ku kholeni un'wana mingiseri loyi nhleka hayi minjhani hi pfukeni minjhani n'wina mi ri Buthet ya miti Buthet hello ni vulavulile buti wa mina ni ku n'wina mi ri yini a ni ri ndele ku mi vulavula phela loko n'wi mahlo mi tlhelela ndzhaku
mga mitwa hello se mo ba ko eten nkarhi mingiselo wa mina mi ri yini okay kombela mi hi pfuna mani ka va road and transport va Mpumalanga ku ni pati lin'wana leri fikaka hi sabi pati leri minkarhi ya timpfula li ve kumeka li cheleka swinene mali kuma ku peta so pati leri a ri nga lunghisiwa ni sweswi timovha ti tirhisi pati la kusuka Riverview to Krafkop u tlhela u jika u ya eSabi so hi kuma mi hi pfuna na ku va Mpumalanga va hi pfuna va hi lunghiseli pati leri se hi nkarhi ri tshamile mara a ku koti ku pfuna va hi lunghisela le Nemetwe papan kese swinene 0860002543 hi sale timinete tsevu ku va hi fika makumu na nakona kolo inhleka Hlekane botpet ya andava ku nyikanyana mavonelo ka yale ya president Cyril ya ku va va basisiwa eka timhaka ta phalaphala hambiloko xiviko lexi ni nga va nga nkateko wa ku va ni xi hlaya kambe loko hi karhi hi xi languta leswi xi nga tshamisa hi swona xi fika laha xi nga basangiki na hi matirhele ya xinawu hikuva hi le ku vulavuleni sweswiwani hi mali leyi nga kumeka munhu ku a hansi ka tirasi ku ya hi Xitsonga loko Reserve Bank yi vulavula ku ri hayi yi na tidokumenti leto tala yi nga kumeka yi karhi yi tindandandanda yi kuma ku hayi swi swa president swi tshamisekile mali leyi nga ta a yi kona ka tidokumenti swi fana na loko no kumeka ni ka ni xavisa mbangi yi ta tshama masakeni na ndzeni ka yindlu Reserve Bank a yi nge tshuki yi ve na information ya mali leyi yi ta kumeka hi ka maphorisa malama nga tata ma ta secha mara Reserve Bank a yi na vuxokoxoko ku yi nghenise ku yini se ku secha ka vona ka tibuku leto tala va bribe tiko a va vuletisi ku ri president ha n'wi twela vusiwana hi mhaka ya leswi na leswi ma ku heta ku vula mingiselo wa mina muku loko yi nga ri kona ka Reserve Bank yi nge vi na vuxokoxoko se loko ku ve Reserve Bank yi nge vi na vuxokoxoko yi bribe tiko hi mhaka yini a ni yi tlhe yi vula sweswo ku hi hava vuxokoxoko yi hava vuxokoxoko hi matirhelo ya Reserve Bank loko mali yi nghenile atikweni ku fanele ku va na vutihlamuleri aka mali leyi nga nghena xana vutihlamuleri byi ve koho ka ani mhaka ma vula na n'wina mi ri vuxokoxoko hi swin'we na mikuma ku Reserve Bank yi kume yini ka mali leyi a yi fanele yi nghenile yi ya tlakusa tiko a yi kumanga nchumu kutani ku tshika munhu free hi ndlela yaleyo yi nga hlamusetanga ku ri ko fika laha va nga twanana ku a va n'wi tshiki swi nga va swi antswa ngopfu ku tlula ku va vula ku ri a va n'wi voni nchumu swi vula ku timali ta ha ta nghena tikweni ani lexi n'wina mi nge le ku xi katsakatseni la a mi vula ku Reserve Bank yi fanele yi endla yini sweswi yi ya pfula nandzu a ni Reserve Bank yi tirha hi mali leyi nga na vuxokoxoko na yona yi hava a yi kumangi yi kumiwe hi maphorisa se loko yi kumiwe hi maphorisa Reserve Bank yi ta endla yini hi ku yo yi hava hi ku ya hi nawu loko se ku na mali leyi nga nghena atikweni ya tidolara leti ti nga na nawu wa ku nghena ti nga ngiku hi na wona Reserve Bank se yi fanele yi teka magoza se magoza Reserve Bank yi ku ya teka okay laha mi vulavulaka kona botfe so nametweli papa nametweli hi xinghezi va ri on the facts available to it or ani ku na ku hlaya se ku na n'wana mingiseri
enhlekani enhlekani bothat njani mpfukele minjhani mi yi pfulerini man ni themba ku a mi khomangi foni na mi twa ku mi yi pfulerini movha leyi le ku fambeni ni komeleni man le movheni no twa ni hiseka hi ku mbalawula na Samson Hlungwane la Joni la mhaka liya xiboho lexi nga tekiwa le ka Reserve Bank hi swo swi onhaku tiko ra ka hina hi tumbela endzhaku ka ribyanyi minkarhi yo tala ni nga vona ni nga ri munhu la a nga tiviki nawu ni nga wu dyondzelanga mara nawu i nawu botset wa hundzuluxeriwa minkarhi hinkwayo hikokwalaho swi mi kuma ku na vanhu lava nga ka tiko ra ka hina va nga ri na maphepha hi tlhe hi va yisa ka ti-human rights ku ri ku hi swi tiva ku tiko rin'wana na rin'wana ri na nawu ku loko u nga ri na passport ka tiko rero a wu amukeliwangi se hi swo swona ku tiko ra ka hina a ni lava ku ngetelela ku hi rhandza ku mbuetela swilo hi ku hasta lunga hi suka swi onhiwa hi swi langutisile nawu wa tiko ra ka hina a wa ha tirhi wu tirha a wu languta tlhelo a wu tirhi hi ku hetiseka ni khenseli kupeta khenseli bote ni khenseli swinene mingisero wa mina ni ta kombela ku n'wina kwala mi nga koho a hi yeni ni ya xihlaya kahle xiviko lexiya ivi hi ta kota ku vona ku hi angula hi ku yini ngopfungopfu ka hungu leriya va nga ri tsala a ni ku on the facts available to it, the South African Reserve Bank finds that there was no perfected transaction, and thus the Reserve Bank cannot conclude that there was any contravention of the exchange control regulation. The applicable regulation is Regulation 6.1 by the Ntavanyoni Estate CC, the entity involved, or for that matter by the President. That is because the Reserve Bank has concluded that the transaction in question was subject to conditions preceded which were not fulfilled, and therefore was not legally entitled within the meaning of Regulation 6.1 on the part of Ntavanyoni Estate CC to the foreign currency. Swin'wana swa leswi kumbexani mi nga swi landzelerisaka mi hlaya ku ya mahlweni mingisero mehe hi twa ku mi hetelela mi kuma yini ka xiviko xexo kumbexani mundzuku loko hi hlangana hi ta bula hi swoho ku antswa ku ya amahlweni nongona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula va na siku lerinene mi tiphina nongona ka tsumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni hlekani wa n'wina a vile unene tata.